Om tang bakal air election araja arpulai ban jet ne pentum mai biang ya kita ki nong mi ikmat chaka yeng dor bar thau an ka jela kala sedang ban ki phalo henry kum ke jing pen kre na ka banta ka ni ki election ban pen klein ya laki party kal air election araja arpulai ru kala sedang ban be kerte bha Hariboy district kumbala pau pertai hakini gisngi baladon ka jingemi bat ka jingerung na ka wei ka party shaka wei pan habakren halo ka ni ka jing pen kre ya ka election araja arpulai ka UDP Mawahati constituency menta kasngi kala nang yu abo shushu ha ka ba palat henry phungut kinong ilam ba kampau ba kuntup na ka Congress NPP MCPC bat PDF kilawan ban penye so sya ka UDP kum ka jing kershan ban penklan ya ka party na Mawahati constituency na lor kini kinong ilam balawan ban penye so sya ka UDP na Mawahati constituency na kite ki party ba pher ha ka ni gesngi kilong uba Dennis Mukhim ubade unong kershan barat ba jong ke NPP da ka jing thu ban trailang wat ban penklan ya ka UDP na ka banta ban penjob don buram ya uno upkertong ban penyang da ka UDP na Mawahati constituency Lapdiang sobha ya kita kinongelam na ke NPP, Congress, PDF, but MCPC kiblawan man panye so sya ka UDP da ka jingadan lang jong uba Alantri F Khar, Vice President State UDP, Donbok Kemdate, President UDP Riboy, Don Kupar Suma, Working President UDP Riboy, Michael Kharhunai, Secretary UDP Riboy, but kentup kiwi kinongelam ka UDP na Mawahati constituency. Kami nga panpay di sukumen ka bakra. Sementara jing platform jing fee mo, nakamanta ban lumi kini ka kubur jing tip, kabat pan poisi pai ba no sinong jang kidong dithan jing per jang kanega Hariboy district di jing. But segi weru de kubjo. But kam kerpang nakamanta ki nong sinong jang ka Mawahati constituency kiba tiba hakini si ka pamantang kilayawan ya kaban panisok purai le de bat ka parti UDP kiba de na ki political parties kiba pher kidan kibawan na kaliang jong ka NPP kiba lo kit kam kinalam jiki ya kaban impwa man da kiar keteng bata kedewi kata kidan kibawan na kaliang jong ka PDF dan kibawan panisok na kaliang ka parti Congress dan kibawan ban panisok na parti Khnam dan kibawan panisok ne kibawan na kaliang ka MCPC kedigi katong independent simet hakiti kibawan wala dat di kanika kia kendok lang ke panisok inki munta kesni kedi tang ke jing stak tidang don sibun ba kiba dang don ke jing anglut banwan ban panisok lang bat ke parti UDP marba kedi ka jimut perkhat juki ke jing trang jing sliang juki kalau ban penki imbiang ya ka parti UDP bat ban selu eu kurtong ban puisi ka thong jang jing jok balai kalau ta nama ba isnem kalaya hagini arti kita mila banong mo kalau almost 10 years betul kalau jan complete sipusnem nagaliang ka parti UDP nyimdon ni kana mikmat la kalau ha ka state legislative assembly ni ha ka district council kunju Perkani kalau kita ontang ya kadang katanya Mawahati, raya ka district Riboy Bakoi. Karena ini kan pau jing sungguh, kerpang yang beli kepala pen. Oh, kan mau iki ban stang ban kendit ban riu mentang, bat kepala penlong iki ba kan peluk kan hem hakaban sim jeki ban penidi hikam. Bagi lawan ya ke ban penyesok lang ter siapa parti UDP, bat kene kam dei tang da kamata ji Mawahati le ne kompi ha kan neutrik jong ka jirang konstitusi kidang don sisu week de banang sang ter ya kebuat ban peniso siapa parti UDP wat ha kan district Riboy Bakoi jalan mo rai dam ngiran kam bentur rai ke jingkremen ngidan lembaga ne ka jing wan peniso jeng kini ki rurang ba kilong kemi ki samla lagi dong ki than ba pher jong district Riboy jingi ka ai jingkremen ke ba kalau we jong ke UDP kalau ke ai jingkremen kalau we jong UDP po ke Hariboy district kalau ke ba kaban la kaban le ya kaban sei yo so ba thiang ban long ke jingkerku dang ta ke dong ka than ha ke ne ka them Hariboy jingi bat kum chu kane kan yara hero ya kaban I sim ya kaban create a wave jong ke parti UDP
bat shabar jo kene ka sikri bhoi jo ngi rude ti tai di banta gi mengdan bat persio fi kene ka por bat nang ne skmat ki bubun ki banta ke nyena sia nei iter siter ndai bingin siu keren lupa mata dai kene i bang kisi ki por benang wan ya ke i jing keladur ka banang mi ter siter hari de bat ka pergi di pi apa jo kene ka temri bhoi jo Ngai kublai pi ki perlok kiba wan nakaliang ka presidency ban yadon benta kani ka program kebadet song ka seng United Democratic Party hangi haying jong i district president ba nun bok hinde entah kasi kalong tang ka jingtiang buram ya ki katu ni kinong yalam jong ki seng beher apo mau hati konstituensi belawan menteri so no siapa seng UDP kejogi ke ilong tiba smokeman ban UI ba kejentrai stom jong inong yalam gijongi ha di konstituensi beher ni po di boy tidak stang seso ban ngangit bagani ri tang ngejing stang bat kani kan lam nanti syaka lawai ke bakam hu kamping ke bakam pernah na benta ke election ke banwan hu arpo lai ke basong tenat kelong ba iwei ni dong kumi ikong Elizabeth Madur bila ada yang ketong NBC ni sakit isu song nong rim banwan yesok bat ni kesang dungi hadiin ba itip ba katenrai jong ke UDP kadai nadu report jong ka sang EPHLC kepala ia pun doim doyap mereka dah penjau she drop Islam menjo ini kejela ke BI ke jumi ku mengaong ne apa kejingalang ke UDP ke pas di so jong jentris tom jong ginong yalam ke jumi di panadu report EPHLC ban penyeteli kiseng sanima sansima trairi pok kowe satri nang baga cek benriu hi borok kowe penyeteli mlon ban wanra ya sensat ke ben pun urlong ni kejing angnut pat berbun balang jong kejelahi borok kowe kumbo piatip yang ba history kejing persang jong ke PCLC hadien ba steng siang tila litno man form pia keseng kongres daya persang ban ram ni ki seng PDIC seng HSPDP but hata tu kejing persang nila ayo no ya HPU but hadin apo kejing alam jong ba iki maulong kum presiden HSPDP nila ayat 5 biang ban mi pilipat kum ke UDP pan nadu ukat senam kat ndai spa na kunyo hadu mentah hidang pun tulur pat kejing kangi kejungi kadang pli pat kanung khang daliling ya parado parasnam ya ki brio badan hakiwei ki seng trairi ban yawan ban isno hilang bat kani kaseng kabala ami pli nadu kaseng KPHLC ban pun urlong ye kejing angnu upat bun balang hindi ko kejela tudi ke ngas movement pat ngai kublai ru di badon kublai di badon parsumer working president Michael Harnai di secretary pat president bat secretary jong pemahati circle ibla ya trei borba bat kani ngai scam ka dangya chman aman di konstituensi hari boy bat ngidon gejing firman ke baskam makani kanti kumujulong tipor balali rin hoy kalama bom hari hoy kan sakawe pat ka bom kan sasawa kalong remarkable kalong very significant but kung juro kani ka singa bakman bat ka basotna pinam klep kani ka arpu sautri jong na February arjar arpu kani ka jing sedang rei ka jing trekam nang ni siya kamat kanang yay chiter mapi na do matagas ngi kibalawan pan paniso alhang nakat begitu bompat pendap kerteng rude pinsdang ya kabanlong ki trying sem na do mantang mo bat ba pinlong ru kinong tray
kiba shimlang yang ke jingkit kli kum ki trying na ka banta kum no ban climb ban ya chaprang yang ke parti UDP lagalong hapo ka mahoti konsumsi bat syaki banta kiba per jongkas district ribhoy bat ke jila barakui ngela shimi pi kum ki trying kum ki men ki para kum ki po persen kum ki ni ki kong kum ki mi ki pa mo da ka wei ke jitimu ha ka jo ka nong rim sha ka jo ka thong kata ko long bang ni kwa ban pau ban singa ko pi ha ka ni ka po tenang ni sha khamat ngini tre rang ka kamauti konsumsi bat kiwi ru hapo jong gari bhar district ka UDP hagini kisdem kibala lek no hajo menta ngila banong ba ngimdon no mi kpansyo lagalong hagin district council lani hagin state legislative assembly Henry nang ni sakman kito kibala lek kaman elek mani daksto rei ka bansawan pa ni hapa de berkhatmai bangi don gaji kermen langbang kene gaji wan pani soalang jompi mo kalawe jong ka UDP lagalong haka mahuti konsumsi lani haka ribha district pada kecil pada kue kadon kalawe ka bat dap jing kemen kalawe ka bat pernai bat kumjuru kalawe ka bala ya ka ban le ie na ka bata ka jing angnot ba ka jing kmelati jong ka riba ka jack ban riya ka jingi Batlese hati ni kapor pensulango nakano katao kum kayo dupi bangi ba bangahi ngandrung no siya kani kakam politics. Nampak jurung bat kum mapilati baro ngatri kakam lajong Henry kani kakinti ka pamintang kapimi iya kam sim basinrang ba instan no ban sim kia ya kakya kasion jong ubapun balang ban dalam nanti kamtam ya kedong gatai bat ya kemauti kontribusi barokuwe namar ngatin bat keperteru kamla benlen bat kemauti kadai kawai na kontribusi kebasadin na kibasadin tam tehalor kini kenurin ngaku murang ba Gasukia Shibuna But Hagi Jingkut Jingmut Nalai Silok Ikini Giri Romba Ba Imdesu Bansyong Tiasni Kaladai Kapor ini Bangin Pei Ya Gijing Syai Jumnusni Bangin Long Kum Gajing Syai Bang Yalam Ya Upai Ba Sajisin Syakata Gajing Kermen Bat ngangai langba gijing yatrei shitom jom gini girorumba kiba ni lawan ban yasno bati klempet gijing germen bat gijing job yim sayo ban kai chisin kasi Batal longi kunta haki benta ke bapher jom jela ba boro benta gila phaifat syakaseng traili kaseng UDP ka bala mipli kumga ong men hagane men kam haswa kabadai kaseng kabayai budin ya kanongrim jong kaseng kabawanra ya kadi kecela kabai kujongi di kerpat di mensi masurit hamtamnya EP ki badang wanrung banyolong kitukhat ki bapura jong ini kaseng kabai jongi banra ya kadi kubor sya kisnong kitau jong pi sikijakatre jakapta jong pi Bapin sapriang ini kubur basampu senem lakanti padahaju kapur pikir komlong rukuman kesengsar kadar hagari indiahi berokowe atau kamladai kapur bangin airat no saya keseng badai kejong lajong banang ni nako kebriu hinyutrap bansimti ulakam sensar Kalau ko baso komik bahabangi don benta kani ke sorkar babenta ke bangitip ke sorkar MDA. Dadakadon kanu kajing bakla ni kajing sya kunto be UDP. Beliau UDP umle angka
Balay UDP umle unta. Nga ngasit juba berkebaong haba PI tak nriu ti. Tang nriungot MLA lagi. Ngilahi man kerda hamat kini giba bon MLA giba don arpo tam. Handai wat lagi don nriungot habas lang mentang ila kuat lingba giba election ila don hadu prangut. But way associate member along handai ngot. Rengkat gajinya trelang bat HSPDP nginang don sa kadway ngot. Andai kini kunhuan ke kadway ngot. Kali kat bala habakadon haka lenti ban penbet ikinu gi kikam kiba kani soka ko babakla. Undai ba tang balai don long soka ngisu yamat la.